Ida kesengi keseng Voice of the People Party kelalum yaki ba Hamadan he maulai halor ban sedang ban pensyai ya ka roster system halor ka jingta jongka yaki kun samla ki bawat kam nakani ka jela bat hakani kesengi ladon lang ki MLA jongka VPP kinongkit kam bat ki ba hakani kesengi la yo jingkren na uba Arden bar uloong balay ngilum ngilang yo ba nong song snong jongka maulai hangni na markani kamadan kabaladon ki khana kapor yaki hill state lalum lalang yo ba nong song snong jo kamaulai hakipor pamenswa hakani kamadan he shwa ban mi bantur sha secretariat bar ulaong bahakatu kapor kidon ki bayathu ya u bakat ba ki nong maulai kimpat mi hamadan kadang dai tha ka jingyaki henry marsen mi ba nong maulai ki pok ka jingyaki jongkari khasi baro kawe Sofia, ya kami kemat kepada kemat Joy. Balai sedang naga senang maulai. Kini kemadan he kadang jala kejong ke history. Dan lima kini kemadan kepala lang ipat pak mong senang senang jong ke senang maulai. Haba kunfre baniki ya ke history. Kata kali kepada kuat begitu jadi ibadah mereka itu. Kini kemarin kepada lumang yopat nomor haswa bantur sesekretariat bansang yang kecil. Balai itu yang bakat upat mulai umpat mi kadang datang kadang kencang. Wei lebih upat mulai hikir kini kasih berapa. Wan banyato yang nong song song jong kesong mawar balai jip bansang mawar namani tip ba amra upi upat mawar anman sarkar ba donut banam snap ya sur jong kejamri kini kata dawa namar ke mawar kalalong ke kesong ka ba amin sim ya kejamri barakoi dai namar ke kerau ngaku apa baru gimana ni kita balangi lejie bansang ya kan ni jingpen syai patba ban yatu ya kan begitu banyak nagasnon mola bejayu akan ni election kepada jayu ayu ke mulai ke juga baru tiang lagi mulai ke sisa ke ni pakai jamriu ini pet akan ni election ke mulai ke lapendi sisa pakai ke ni halo arsa tam lagi cikusan ini ke Voice of the People Party. Komungin buram ni ke pemerintahan konstitusi. Komungin buram ke mana nasional. Kapan berbawi ke jikit bagi sesuatu bagalong sisa ublong senam. Orang sam ni ke senam juga jadriu. Sekiwei parti benta juga di bagi jadriu jadi. Pada kami nomor kata kenal. Ini kalau ke sedang ke jiki. Komungin Apo assembly nila persang bangine kren yen siya yola kalau bersusi akan ada assembly session ke bangta laknyot ini kita pat jong dengan persang om siya ay ke por ke betul bangine kren ini mat kita tetap ya ka em kaya jong dari mga jangli timur la ala ini akan ada debate kejingatai kebanyakan Arsi, ya ka government address, kabak keren, ya ki polisi, ki program cuma sarkar, nije keren Arsi, ya ka budget, ya ka mountain ka, kumula mang nakantara kita kitrat, traikam tiba biar lama ini tang 10 minit, ngin keren use 10 minit. Hakata kanyang dorbar kawan. Dahil naman kata yung nalaga sarkar kam sutu. Bagani hing dorma thawang kali begini pai ini thir ini mat nama hangpai ini apa thir daga jiglong kabas kautu daga pemperhat kabaramba yemla banyak keren kumaya keren semaran maria ya gado kemat kebangi ini keren menrai omsim lebih lenti ban ilaong malah daga sorga kamsim ya kasinja ban pensangi shwa manta
ya ke jing pentri kam ya ke roster system kata empat penbit penbiang lagi jua shua mi shua ya ke jing ta jeng reservation policy ngien hak ban mi surah mata ke sini ke Islam oleh syarikat nani kesini Enggak disuruh dia slow ya ke jing keren ke bagi ke keren apa ke yang dorla fawa ngala keren lagi kintin di Bashar abang ikom ke parti ni rai ban keren yang ke mat nene ban ra yang ke mat yemdan yang nukon perkat bisni isi sun yang diwai pat ipara di Bashar hari kejelang tetapi di mana ngaku akan pengebau Nomor dua hadirin berkeren dengan hadirin ke Bashar pada assembly dipakai di kubur lembah di channel di beber dan mentah di bersang ban pensutu bagala yang dipakai di create mengkeno pada voice of the people party kakwa pangra yang jinso per chat beliau kita dan kita mari kita kenal ikwa dan upaya ursha bahkan jingmu kung voice of the people party. Hadirin bagi seluruh pengen kejimpan mereka yang roster system. Kabagi sang lalu kasih patenais pak nyokwa kan tajul yang sama gaji dibawakan macam. Dari nama kata kalau dilarai ban kentuk jaka hakata election pledges bagi orang lani hakim mat jingkulan dipanggil kulan hakpor ialah election. Yang semula kular peli, lara apa assembly, bila pensno, ban ngala keren, baka sorga kadangkam, ban put on hold, yang implementation of roster system retrospectively. Kabamut amdai ban pentri kami yang nado kat nai spa nyokwa. Pilih mentah advertisement kalau kuno. Habal pelaj ke advertisement, habal pelaj ke kita kami di balai, hagini ki tayo ki panai ki si pilih ngamdan kaman batai. Like santuli kapus saw shawai kali kawai kawan sing namar ka jingkan mereka ya kali roster system lada galong kumno kan pata hatong itimem badan sibun ma ki sama ki jungi ki basno pusnai ki badu jingkemen ki balangat ku hakata ka jingpang pusnai lani ke depression imut mungkin alam gibran ke jingkli nila pancupet bagi kena jingi ke non depres nama bandon jingkermen aga yo kam yo jam nama bagi badan ke jingli siliang bandon di non alam gibran ke jingkli tahi ini ke reservation policy kam proportionate lani kam mang katung ke jingdon pat joni jat beri ni kamdan bon mangi yakini ni para gejing Itam taksan persen, kadang kasnem itam ada 49%, 49% bakal terter. Jadi nama kita kita ban pet ban kami yang kini reservation policy. Ni kadang bicing kok, hamsim dan ka bahak wat ya kini ki para kini kadang bicing tuna hakat hotmat, lain kita differently able persons. Taruh kini kami, nang kami akan berkat tumai, abangi berkat tumai reservation policy yang pedru ya kita ki economically weaker section lalu underprivileged ya kita harus hambat berkat kata ini kecing tubuh kebayar kecing ndai bangi kita kecing tubuh bagi super syabet ya kita ini jagrem banpet balarakan don berkembang kemudian kita katakan ya rabu wadi kita di para kecing tiba satin tiba mana odang tiba slow start hari ini si mau tiba melayu ni keren yang reservation policy lagi menundangkan syuhana nama syuh compete baik iklan awak pitar kikiu di kerdan dari nama reservation policy dalam dia kerdan reservation policy nginum kiu mengi yang mereka kerdan ke bagi dan mereka nginum pelak bagi compete pada ki bagi ti beri dari thor kila kam advance kita di spark senam ini nak berslutu jadi kerdan kam kalau maka tanga ke bagi kuat bantua kalau banten baik yang ke baduna baka babaka hagre ba kane reservation policy